Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Susana at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 35 ti taon ko, idi nagkalaysa kami kini Nardo. Mamatiak iti kunada, ano iso ti talaga aparaken ka, uray anya pa'y ti mapaspasamak, da kayon tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Susana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nabanugak at timulong itipas ka ni Mariville mananang. Timulong ak anagluto. Nagado at tao iti bunyag tay buridak na. Namin anon ang nagpabunyag iti anak na. Idinto tasika, awan pa'y asawam. Anya? Makiasawa ka mutin Tanay, saan ka nga umububeng? No di kat bumakbakit ka. Day tamanan ti ibagayon. Apay ngamin aya, di ka agpaaram. Awan mat agaram, nanang. Dabag kung aggustukan ka ni Nardo. No agaram kan ka, sung bata mo, tagkalay sa kayon adagos. Anya? Ay, nagbayag ti maluganan. Naladaw ako ni opisina. Ada nagsardeng avan iti batog ko. Umay kan, Susana. Itulod kan. Nimot gayam, Nardo. Dumugan kan, Susana. Ay, wan man laangan. Tapno sa anak amaladaw. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak, Nardo. Mangtedak iti pletek. Saanen? Kababain mat kan ka. Saanen, kunak mat. No kasta, agyamanak nga rod. Sige, bumaba akong dito'y van mo, Susana, mabalin ka diti sumarong ka reje balayo? Ha? Umayak lang makisarsaritakan ka. Sapay la ko tadi ka agkad-kad. Ha? Sige, awan parikot iti dayta. O sige, manganta iti pansit, Nardo. Agyamanak. Impay-pay sumtisim marungkar, Gagangay iti kaskanyak abaro, Sumarungkar iti balasang. Anya ka diti gagaram. Umay ka, Arman. Ha? Ngamin. Italaang anak ikanak itikirad. Amang ibaga itiriknakan ka, Susana. Anya? Si kaabak ng atao? Agayat itikas kanyak amarigrigat? Sa anak abak nang. Nagdakkel to pa di balay mo. Sakit uray latalo tilugan mo. Napagasatan akla ang iti panaggargar din ko. Iso anak kapundarak. Nagagat ka ngamin, Nardo. No di tay aggaggagat, agbisin tayo. Wan, husto ka. Susana, no ikan iti gundaway, saan kan to asaktan? Anya? Ikarik, Susana, saan kan to asaktan? Aramidag ti amin, tapno agragsak ka. Isu asapay la kuma, ta sa anak amapaay kan ka. Oh, Mare, nakaumay ka man. Kasla blooming ka. Umay ko la sarong karan ti anak ko iti bunyag. Yug ko da iti ginatang ko aparakan ko ana. Oh, ato Anya da ito Teddy bear. Amok ang magustuhan na. Ay na, agyamanak Aguray ka, Mare. Madlaw ko ngamin kat nakalipstick ka. Nagbanglo ka pa'y. Apay, adda ka din papapintasam? Ha? Ay, jak amo, Mare. Anya adi mo amo. Aguray ka. Asino ka di day ta lalaki? Ni Nardo. Ni Nardo agardinero?
Ay na, nagsaya atan mare. No dayjay ti pakyasawaam, sigurado saan kang agbisin. Kat no naglawa ti garden na. Anya? Agayat kakadikan kwa na? Kwa, saan? Ay na, song batam kit din. Di kan agpangadwa. Total, nagagatmat ni Nardo. Anya pa lati sa pulam kan kwa na aya. Siyempre, no makikalay saak, iti ay-ayatik alalaki. Makiasawa kakit din ka ni Nardo. Manuntitawin mo aya. Ang mga numarigatan kanto nga aganak no kasta. Anya? Basta, makiasawa kakit din ka ni Nardo. Siya kundi mangibagbaga, mare. Saan kanto nga agbabawi ang makiasawa kan kwa na? Ay ayatan ka, Susana. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Nardo. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Sige, tangay ay ayatin nak ako nam. Sungbatan ka nga rod. Pudno ka di, Susana. Wan, sungbatan ka, Nardo. Agyaman ak launay, Susana. Agyaman ak. Ay na, mare. Naragsakak ta sinong batam ni Nardo. Nagbidutak samot, Mari Vilma. Saan ka nagbidut? Makikalay sa kakit din kan kwa na. Ha? Wen no kuna nang agkalay sa kayon, wen kuna mo na dagos. Awanan ti palpalikaw pa'y. Magagaran ka launay mo't, Mari. Kat, anya nga rod ngay. Urayan pa'y ngagtawin ka iti 40, sakbay ang makikalay sa ka. Ha? Hoy, 35 mon. Saan ka nga umubing? No di kat, bumakbakat ka. Agpada kayo lakin ni nanang iti ibagbaga. Kat, pudnumat. Sige, panunutak ana imbag, Mare. O sige, Mare. Panunutam anaimbag. O ala, inta ijay kusina. Tamang isagana ta iti pagsangwanta. Nakababain mat kan ka, no di kapag meriendaan. Sa anak may amabisin. Uray, Sige, patgan ka, Mare. Ala, intangarod ang merienda. No kasta, umanugot kan nga agkalay sata, Susana. Agyaman ak launay, no kasta. Wan, Nardo. Tangay ko na mga agkalaysatan. Di sige, umanugot na. No kasta, dumanon kami inton bigat. Sige. Agyaman ak, Susana. Bakit? Anya pinapaspasamak ka? Maditirusok ko. Ay, umadayo ka kanyak. Diyak kaya't amakita tarupam. Ha? Umadayo ka kanyak! Ang mga nun niya matanday ta bakat. Ipan ka lang ni ospital. Sikat ang pa-ospital. Inka ipa-repair tarupam. Buisit ka! Ha? Susana? Umadayo ka kanyak! Diyak kaya't amakita tarupam! Kasta ka di pare, Nardo? Gampanag ko nak, aginawan ti asawam. Ha? Aginawan? Kasta nga ta, pare? Wan pare, kasta idinibagat ko. Di na kayat amakita. Agkakasakit ti sawsawag na kanyak. Agrup-rupa akpay kanu akarag. Kasta ka di? Naamwak nga ginaw gayam pare. Iso naganano sa ka. No kasta, aginaw nga rodon ti asawak. Ay katuan na pare, aginawan. Katapno sigurado. Inka ipa-check up. Unman pare, kasta ti aramidag. Hala pare. Yun na ko ni ti garden ko Labsan ka pa dito garden mo. Sige pare, pasensyakan nataktakkan. Awanan nyaman na pare. Alan anak ko,
ingkay agpa-doktor. Nasaysaya at no maamuan tayo no apay akanayon ama ditirusok mo. No pay amok nga aginaw kan, nga may mayat ti agsigurado. Nanang, Ala, agsaganatan bakat. Taing ka agpa-check up. di ka kaya't akakuyog. Ha, Naala, siya kung timangkuyog kan ka anak ko. Agrubwat kan taintan. umayak mat nanang. Itulod kayon. Di ka kaya't akakuyog kunakmay. Naala, bay amo, Nardo, Barok. Agjip kami latan. Ngam nanang. Apay ka di anak kapilpilit ka, Nardo. Kaya't mau, ta ibabawit ti pan nakikalaysakan ka. Ha? Kagurak tarupam. Iso apumano ka ditay. Na, Susana, saan mo't akas na ti ka nagsasaom iti asawam Kasuron ko nga rod ti rupa na ang isarang-sarang na latta. Ay na, anak ko. Pagin inawam ti asawam. Ha, Ay saan? Diyak kayat nanang. Diyak kayat nga isunto ti karup-rupa ti agbalin nga anak ko. Diyak kayat. Kat no naglad. Anya? bakat. Mabalinta ka nun ti rumwar intun bigat. Kalpasan ang makabayad ta dito ospital. Wala kay. Amum ka di. Nakaragrag sa kaklaunay. Gaputa lalaki ti umuna nga anak ta. Uray siya ka. Naragsakak mo. Bakat. Ay ayatan ka unay. Lakay. Amok, bakat. Napilitan ka lang ang nakikalay sa kanyak idi. Sa anak at talagang ay ayatan. Nupay kasta. Nakaragrag sa kaklata, bakat. Ay ayatan kalata, bakat. Kat igaod ko ti aggarden. Para kada kayo iti anak ta. Masaya at bay tasimangpet kayo manipod ospital, Susana. Wen, tatang. Nangyagak iti maparti a manok. Parcheck tasidain tayaw. Ay, wen abalayan. Ay na, maragsa ka na kabalayan, tadan apo ko ta. Sakit lalaki pa'y. Ay, ti kayat ko kumakat babae. Ngam lalaki mat abalayan. Sa bagay, babae man kan lalaki, rumbang amaragsakan tayo latta. Tinaskan kat adan apo ko ta. Ay, husto ka abalayan. Malangaro dahin, taparjek pa dyan niya kwa manok. Nardaw, anak ko, tulungan na kagpartay, tapno na dardaras. Sige, tatang. Oh, adtoy mare. Gimatangak para iti anak mo. Diaper, kanda dumaam aramat na. Si kamot, mare. Naggastos ka pa. Gapo, tanaragsakak para kan ka, mare. Kasta? Oh, malagim mo ka diti imbagakan ka, idi? Asaan kantung agbabawi ang makikalay sa kan ni Nardo? Ngamin, adan anak yo. Mare. Nagasat ka, mare. Gaputan ni Nardo tinakikalay sa am. Ngamin, ay ayatan nakaunay. Wen, mare. Talaga ang napilitan naklaang anak ikalay sa akin ni Nardo. Gaputa husto ti kunam ini. Abakit akon. Kat ang mga numarigatan nak nga aganak. Isoan na amiris ko ang makikalay sa aklaangan kini Nardo. Nupay kasta. Amok nga awan apulos ti panagbabawim. Husto ka, mare. Sa anak ang nagbabawi ang nakikalay sa akin ni Nardo. Ngamin, nasursurok matlaang nga inayat. Gaputa na kasing singpet nga asawa. Kablaawan ka, mare. Ala, pasarunwan nyo adagos ni Boy. Anya! Wana, sambutan nyo. Tamabalin mo pa iti agana. Nardo, ada na patig nga ibagakan ka. Anya day tabakat. Kaya't ko lang nga ibaga. Nga ay ayatan ka unay. Ay ayatan kamat, bakat. Kat nakaragrag sakak anak kang itiday ta nga imbagam. Dayta ita ti marikriknak. Ay ayatan ka, Nardo. Kat sorry iti kalabas, ha?
No mapilpilitan naklaang amakilangan kan ka. Maawatak. Ngam gapu iti kinaanos kan kinasingpet mo. Nagrusing ti panagayat ko kan ka. Iso nga ita. Ay ayatan ka unay-unay lakay. Naragsakak unay bakat. Kat ay ayatan kamat. Unay-unay. Napilitan naklaeng anak ikalay sa ni Nardo. Gapo ta pinanunot ko ti bagbagadananang kan tigayem ko anay Vilma, Mr. Lonely. Asa anak nga umububing, no diket bumakbaketak. Dayta ti rason anak ikalay sa ni Nardo. Ngam iti udi na, natnagmetla ti riknag iti asawa. Tuy pagayam mo, Susana. Pagayam Susana, agyaman iti dayto apakasaritaam. No talaga ada kayo tinaykari iti tunggal maysa, da kayon tulatta. Kas iti napasamaken ka. Saan mo nga ay ayatan ni Nardo? Ngam iti udi na, natnagmetla ti riknam ken kuana. Ket ala, supapakam iti napudno a panagayat ti kinapudno ti asawam ken ka. Sabay la kuma, tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Susana iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.